Hakane katayo kejeli jong kesan himasima kala thali habas away pan ukraw perkhat hagasan perthai ula khlat kan sanno hadin bakajeng shitom kalabat tang kumbah shibenai ho uni urang ba uday uba HS shala ubala khlat no hakah nyau tarik menta unailar hajar arpo lengba kan ka khubor ngin pen e shapi ya ka jing im jong uba HS shala ha ka jing ya lenti banyak ket ya balem bat banyak tenrong ya ka kya ka shon na ka benta ka jing bha jong ka jai ban reu khasi uba his preaching san shala ude ukon baar na ki kendai ngut ki kun jong ikong Hopkins shala ibarang im shong pra shong shang hadu menta bat uba Dennington bamon bam kwai hadwar ublei Lakha yu hakah nyau tarik ubanai kala lengkot kesenam syajar kendai sepak san pusau ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Jayau Shillong. Namar kikmi kikpa kisaaru hakah kut jong ke hospital. Hendrai kendiat senam hadien kilakan ria asyipor syaka shnong lain kra hakah dong lo mauri. Bad hadien kani kilalit saadu hakah shnong dem tring nong temai. Uba HS Shilla yu ubal jutip rig babun ula syong skul halan kra Presbyterian School. Bad ula pendap ega matrik naka Mizo High School, Happy Valley, Shillong. But eka graduation naka St. Anthony's College. Hadien ula pendap eka jing pule ula yo akam ha AG, nrai tang shipor ula yo sngoi eka surjong ublay, bantrai no eka kam naka benta kajat benrio. Ngamla ban klet tu kawai karang sa hadu benta ha ka jing mutu perkat junga. Ngada kam kena nama ila kam ramba ban ini. Ba ila long we na ki nong yalam samla. Hakisnem nyopopra but mo kita we jong Michael CM ba Mike banwara ya ka sorkar lai lama ta kapor but ila long we nong perta ngadang long khna ayu nomar ngaruk ngasakut apo assembly kumbela ya i bat ipa ta kapor ilong beli tinggal sakut apo assembly nga song lang bat ia po tengah kan mau kata ka jim perta jong ba sela nabar katuka kerdok jongka so mo ka long very prominent ma do mata ngarang kan mau sa katuka jempeta ju iya kamat assembly kadiga assembly bodem ke pada ke spa de ajar ko ki bai ba de ilalong we ne kitu ki banok senyang ban penyeteli ka thong ju in adu ko por kalau ban penyeteli penyada ya jai beriu His preaching san shala kadiga kerteng ke balabo de ikmie da ka jing ang nuat jing i bon long ukun ban pen priang ya ketien jong blai chaka perthai kumta ulalong ru ubadan ka mensiam shitrham ban ya lap ka ketien jong blai bad ubada syam thang ru ya ka bible Kemana semua syok mensimba jadi ketien ka ba u jisu bren bagi semrat di kili u jadi kata kejuan jome bagi juwa coba perthai jisu ko onanda pi ya ke jingi jili anda pi ya ke jingi jili bagi yang bagi cakap tang on Daniel Uba HS Shilla hashwab un kenti syaka jeli jong kesan perthai. Ula trai teng hakisau teli kitenat jong kesorkar jela bat kesorkar pedeng. Hadin bule eno eka kam sorkar ula rung syaka kam san himasima ban long unong ikmat jong nong krem constituency. Hagasnam syajar kendai spa prapulai nengkong ule konik election MLA na nong krem constituency. Hendrai shimla job Bad akasnam ka babuat kata hakasnam syajar kendai spa prapusau ula job iki election MDC na kanehi ke constituency. Nado kasnam syajar kendai spa prapupra ula job iki election MLA ar samoi kenti. Kata hakasnam syajar kendai spa kendai pulai hado kasnam syajar kendai spa kendai pupra. Bad akini kisamoi ula longru menteri sorkar. Nalor kum Menteri Sorkar ulabat tengru eksyuki Deputy Speaker jong yang dormar tauan gejela. Chairman jong Meghalaya State Law Commission, bat Co-Chairman jong Meghalaya State Planning Board. Kecing mentoi ke bulat he sakit emlang saang jong ni kesenong jongi. Mentang ke semit ni kan ke thain ber ko we. Namar ngijan apa ngi trilang ngi tri namta kan ke thain. Habo tri tu tri tang namta ka constituency le jong. Utai lu dia ka ri ba ka cai men ri ber ko we. Upek lang ini ki konstruksi ki ba marjan ro. Yang situ ai pindia akan ke jinglong kapor mengadang long sodar manga berkapor wa selau long MLA long minister tak ada kapor. Angi ayo sibun ki jingmentoi. Ki jingmentoi kum urang ba ulau the singi kani ke suluk smith ke beningkong ke bangi ni siam. Kani ke suluk smith ke ba filap ba ke ba he mentaki bayar ke bati ke tu ban penhe ka
na siliang bat sadu sini sesmit kadi kapuan ka ba ulong amali ba sila setiap kat kandai sepak kandai pulai di sedang menteri nang tangi yo ga ki pentrei sei kani ke stadium lo ka ba kani ke short mai stadium kadi hakti jong ba sila bon ra eka ban pentrei eka di hadin bola kut no ko memli khong kasa khong reng hadu kini kisni di lasdang eka tristom pada kata kapuan dang long siministar balapang bala yo ro ban pentrei kani ke stadium kita late nang ni PCE pon makapor kidon kiti ni dakai di handi hadu mata kasa khong reng pat hadin bu ni rong ba okam long Malaysia nang tangi yo ik PSC ke PSC ro kadi ke mati ke bau ba sela ula sistem makapor badang long siministar sasteng marak dang long sasteng di hakatu kapor yo ik PSC balatay ro ik PSC hakapor badang long Malaysia ba sela dan takia kini ki jing umdei bu wirap tang namta ka imlang salang namta ban ketiwi ka roi kapat ri rulong bri bo kloi ba banyarap hakapang hakastom ukit lut ya ba lut pad umju khen nga kawai ka mga stunat ba bo sugi ju kalong ba umju i ini nuru umju tip kita ki bri ki ba chan ki ba changai phibut na phimbut akapor ka ba wile election ndo lolong kumemali ulong lut ya baro umju e ini noro pad umju bunut dan ya bu kho ini noro nda compare gin ginomik khat mata ke along baro kho tak burom na mi ki ho ki testom hi re bikin ya kot ya tangti bat ka mati ke bapak selau bu sini kinum kon ki sit like ki bangio asmit ke di lembah udang long amali kini ki loudspeaker babun ba bangio man kidong ke di bulong CM ngani nang tak babun pa ki jingmentoy ki bangio man na ki dong the lut bat umju tangkai ni noro bat ngi khamyo sibun ki jingmentoy upa selau long CM Henry banai bani ki wei pat ki parang nang dak baburom ki ngamong banga penrem ki ndre kimna ban kot ekti ni ka haki ki dinjat ki jong ba sela dan hadu mata ba mi nadu kapot ba ulong MLA ulong MDC ngai i hanga ba empat dan ba kot ban yarkat bat kamati ka bu ni rong ba bu sekni ka thai ka chungi labun hai por ban kot labun ke sini itu itau jonga bat ding sila kalau lagi lai benda ke beningkong shwa kalau kumu kena sama uba dan persyang ban dek jaga thok katar bat kemau kata namar ba ka por ba la lummi ki short stories ki jonga kana ngon nga lalet ban invite ka chumbai ba ding shala kalau minister in charge cooperation ha ko por bat kemani la menjul ban ban launch ban ba ya ni ka got ki jonga shitiar ki khane han gon yakaba menta ki khana ki puli aka class 12 11 kata kadi aka jing to itau kumu khana puli ha ki kupor kaba ar kalau ndang lalang student leader kumu Jan Secretary but kumu president tadi jong Khasi Students Union milai kendu kam mul punsi but na la learn shibun ki nunu ramba kejikai ke bedai bat ke disiplin ke kampat ba ke challenge jangka kampat ba bat kumta terda dia bat ke benda ke balai jangka jingi dai bat kalau ba andang la yela di rumah la rum syaka kam san pathai manong politically active bat apa tu kupor kani ke jingi dai kala nang kam jan nomor ba ngi opor ban ikendu ni selok bat ni tanya bun ki dalu ki khap ba ngim ya ham jing ba ya ke jok kamat andre ka ba kongsan ka ba ma kana hi kolong kani ba long briu badan ka vision ka ba clear ba ka jing i ka ba shai ha shapang la ka jong ba chai briu ki don ki views jong ki balong very strong but ha menyedai kamu nongkret baik ba ulong ba datubit cisha ulong gifted cisha
di nganun klet ya ke jing ya kenduk ke platform ke kaduk ke belum ke rally Senin Raja Kendai penai November persyak ya ke CAA CEB ya tukupur buat ke belum dulu nak benda ke introduce no ya ke inline permit system ke bah take away naki jika lambat bah kira li bah hedo apa coba ni ke di nyota but ngakan mau bah ke bawah wan haji berkat cuma mentah belum bah pada isyarat tang dek kumba sideng kita syua jong kaduka dali ufun bat wong ya pin kilangan mau wong up kenang nganwan syawi pi kini milang na ye te mi dekat bagi nong kerjaan na ye akan mau mi de yat na ye sya tu sya para student but kitu kilonggi jika mau kiba ngini ai sa pertu ya ki mati jong ni orang bat ya kai jik tuit ba jing la jong nong ilang ki por ki ba dalam nade after nota de komisi de trai ki isunyang di kabla i trai di ba lawan ka nama intre dalam tanah konstitusi lo jong trai di pe nota ja kon trai jong khas presiden ya Hagasnam cajar kendai spa kendai pupra kan ba kejela kadang penkrek banjit thmai yakinong mikmat yang dorbar tauan kejela nalor ki wei pat ki constituency kanong krem constituency ru kadai ka wei kabla penkrek yakinik election hendrai hakani gasnam kabla penlengo ik babon kalong bau ba HS jela ula pen menapat ba ban chong that no naga kamsan perthai hendrai ki snam ki bahadian ulawan phai biang syakasan perthai bad ula job biang ki election MDC sana kalat kro constituency hagasnam arajar saw badakasnam arajar kan hendriu hak election steng samoy ula job biang na kanong krem constituency badashwa bankut ke samoy trekam ulayo ban patru iksyuki chief executive member jongka Khasi Hills Autonomous District Council kadai ha kapor jong iru bakalami katuka Lineage Act hau arajar san kebil lapas nadu kandai spa kandai punyo bat kami hau arjar san ha por jinglong yui de gadu de men hakani pat kinang but ban pan pha susu na pan janai susu itu de so ngaso ban ong ba ki bebun ki an ha por di council ka ba phala long bai ila pendep ialah ka bentaru kumunong tau an ila pendep de hakapor jong i mo ngingi ki samaran mo pertaya ki benta jo ki hok jo ki hima ki dikte ile la jo ko benta pod council i product ya ki bebon ki ak ki rule mo kumbagi ong kata ka codification hoi dang bon naksa ri hias ila mai phang ti ya kita ki ak ki rule di ila le ya kum kata ka bentaru ka ba ka jingno snyang ka bala bon ba na kata kaliang ndai tang kitu gibusu mo ya keren ndai la peni de kakam hakabaki la mi ki aki rule hapoyo ngamla ban kledru ba ila terwaru ka bil na ka benta ki no senchar toy kala poi no sarkar ka wan pai ka dengya bon ki jeruat kita ki jinga keren ka an ndai ila snow day baka de bendon ka rensan kaba itu da ka an yaki non senchar nadu national kiraj hadu ka hima tila propose itu bil manakani wala da ka klem urlong nomor ba kawan pai no na sarkar mo le se kimpat ya don ke jingir stu jumut ne kani katai dai UI gini deduction kadi ke bil ke balai ke balet chapo state government naga bentaki non senchar ila dai UCM chief executive member jong ka council ubanungkong ubala lum ubala penslur badi ban lum ya ka dobar hima melium bat ngakan mau ba i phoni nga ban oba sobawan bo kadi jing persyang kum ban penim ya ka dobar hima bat kum tang har wala poi hangta ngile poi bubun ngon de hadin khat prasnem ka khiem ka dobar hima ha jinglum juwa ring sela
arsna menjua hamaran pulu de ila khot ru yang ha katuka banya snok tilang ha katuka konhun ka senjuk kirang bakur dengan tur ila nang mai phang ni katu mo de badai mai bala mai phang badai bandan no ya ka an jong kidor bakur makani ka sencar kada jungi kepada ibu. Hagi Snem ulalong UMDC, ulai obat Rikshuki Chief Executive Member. Bat kum Executive Member ulai dan benta bentau, ia kibabun kian, kibadan kam shisha na kebenta kajat benriu unyau trap. Kibala menjuru dagi yang dorbar tauan jangka KHADC. Hendrai kibabun na kipat kisusa ateng tang haki almari jangka sorkar jela. Bat kum jo haka yang ulat ke jela. Kadai kecil sisa kata ba deng selahi long constituency centric dei nong mi khmat jong kowe ka constituency kham long interested haka legislation haka jing tawa te ba pinda pet ya kata ki initiatives ki ba bun ki jumu kham tam kene ka bedei ba ka land bill ka lineage bill Ushim interest bahaya ki kam ki widei bat ki dorbar shnong dorbar hima ulum ulangi ki morbor wile penisulok bat ki rangba nangilam jogi sengkur ki hima bat kani ka engagement jomu ha ka bangi on ka grassroots democracy ka jipenut por jogu bat ki nong senchar shnong nong senchar hima ki rangba jogi kur kani kadai ke benda jong ka bangalan banu political education ke politics jumu kadai ke politics ke ye janba but ke grassroots system ke jumi de nak kata macam ba senyang ke ba lenok ba kamtam district council kolong hakalianga legislation kecil tawan de kadai kecil sisa ba bun nak ki inisiatif jumu kirang sadeng kumba bitip kawai ki daw ki kongsan hi kolong ba ya ki no ki bill ki jong ka council lapa shaka state government ke shimla ka jong ko por one scrutinize one commit pnya itu bill nang to college or governor bat kani ru kani kawai ni ki agenda ke jong ban pentikna ba kani ke por ke ba ke sarkar lagade secretariat lari rasawan ke bat iki bill kam dei belum ke ba lasu penjelan letter daga jemut ban penyap no iki tu bill dekani ke lawan ong ka unfinished agenda ke jong ba sila wa banyu ba ke district council ke thawi ke an ka kamram ko ba shi stress bhai ke ni ke tien ba ka an jong ka council ke ong ba ka state government ke deban ai ye ka jingmen jojong ka fourth with mardor andrai ki babun na ki bill ki la shulang secretariat haraj bhawan shulang pum daki snem bat kata kadai ka unfinished agenda ka ba 48 pendek ila pen snguru ya katu balad ba inyarap ya kitu ki babun khon mo te to ki babun kila criticize katu kila control katu namar ba ki ong mo kamlong practical andre aktim phare ki ong ki visionary mo ki brio ki badani ka vision ba tau jai ban khasi udi ban roi lada udi ban ne bat sa pateng la pateng Hakisnem ke balalet kumunong mi kemat jagi pat ba ula keren bo ni kimat ke bedai bat kabah kamiat halor kumno banyada ya kejat benreu khasi kumta hagi babon ki cap ula keren bet kumno ban pentrekam ya ke inline permit banyada na kejengwan rong kertep ki mender bat ki bar jela syaga ni kebri unyau trap in perduna ga ni ciperta yu mudi ciperta jiwe in pertama menta ya ka MDA kaya ko pi pertanu mene ILP kali tangkata naga benta jangi datang kowe kelinti ILP pada
dia kata CME wan hat dia kata simbay bau meninung perlombaan bay susunai kimi na noris mi na Rosyal mi na po Mizoram mi na Nagaland mi na po Nantay na po Manipur mi na po Sikkim pada persyak ini hendrai kila dengan dekat jingkuk nar ladat ya daya ni kila don ILP ukasi lengkoi dia orang ba bakoloi banyatai but ubara ngam jeliu yak subject tekamut lada don ununu bakwa anya tai halor kanu nu kapang bat bareng sela kamut kila diven dei sisa kipada sotu mo yo kisah pendem terong hawa bareng sela de lade orator kamya raja beriu ngin yo kum kiti kibat tibet akak tin katli bat kaki ke emotion juga pai ba nei hawa keren kum gini kam dei ko ba pin lap kam bon sien di bon sien hi ki ba kham ki nong keren mo ki orator ki nong keren ki ba la bon pin ki ke jimut perkhat pai ba te ka sap jong bareng sela di ka ba bon ba di ka long ka jingdo long sisa ya ka ri ke jai beriu di kini ki long ki ba kathong jong bateng sela sisa ngimla ban len ka dei bet tangkum nu ban penne patsa penjana ya ka jai benrio ban yada ngatai gen mau bah hadin ba ila long sia mausnam damakla ajasan hausnam hajar pra kladon ka jing ba mistu jing bot apo ka parti ha ka ba kladon ka disqualification ka suspension ha ka ba ila ban appeal sapo go hati high court ya ka KHDC Prevention of Defection Act hajar lai bagum juru KHDC Prevention Rules hajar san barga bangi sutu ba ha ka tu snam haka artik jong benai Julai arjar pra ka gohati high court ka ong ba ka Prevention of Defection Act jong ka KCC kamlar kam ni ka long nul unboyd ka bamun namar ba kam don ni ka thummei go biang na ka sikshidil ni haman yaro e ka jing start jong ni ure orang ba Kamen siam syakri ke jat benriau jong ba his preaching san shela kala beteng haduk kisni syuab un klat no na kene ke perthai ha ka badang shan wat ha pedeng kene ka thma bani khun ban khang lat na jing sapriang uknyang jing pang COVID-19 uni orang ba shimna shong that bantu klar ke sarkar bat bani rap ru igi tra jela ke badan syabar ke jela bakin wan phai no shala ka jong ke jela nong khayi we wan po Rajasthan wan rong haber nihat kaiga kam jome wong ngadon dukan haber nihat epic shino ngamdon puni orang ba shlang wong hoi dei ki pelaj dei kum takar ko ngadi kata ka anjong ka sarkar interstate movement ka badi ban khang kham tam ka assam ka nang ki ni ni yiship ting ndi kani ko por him ting than ye kata ka migration ni ting kata ka infiltration ni ting yo ni COVID-19 hadin ke jing syakri pat ba labon snam baru senyang bulan no syek emlang salang uba his preaching san chelau la kla no na kene perthai ha ka nyu tarik mentau nailar hajar arpho ha ka ba ulai no shadian ni kurem ikong Susan Simyong laingut ki khun kenthai arngut ki persa kurem bat san ngut ki khun ksiu ngong shwa te nga soban na penpa ko je solem ya i kurem ya ki khon ya ki bhai basem baro kadisha ka jing du ka bakrau ya ka jela ya ka rikasi jentia ka jing du ka bakrau shisha Tidak jing klat kan san juni rong ba men next step shubuji ka ra ka jing do nong tang yang amarwei dei ka ri ba jai ban riu hi ba koi